kan don ka ya seng duai stang benai hang ni hayang mani hakapor riu siteng nong pule ba duai ilong imis phoebe lensi wan swet but inong duai hayang ilong imises mebilian maulong hakamit balang kata sautarik nginyo sngo ya ka subject ka baong Jesus Christ udon ka bor wan ma ya kipop wala pensyong nong rim na ka gospel jong Lukas lenong ka san ka dekat ka arfusau wala penkha na ka tim ka pop punishmenta nong pule ba duai imis iban sabet shabong but inongkran ya ka subject in long master ems naitang tadi jong ka balang kan long ha ka sngi tho ding hang ni hayang mani kumba julong ha ka por nyo beje ha ka je sang duai me si sajan kata ka nyo torek nong pule ba duai ilong i Mrs. dari lang ika jerwa but inong duai hadian ilong Mrs. Skiatli Hujon hagani ka sing tribe wan kata ka fratarik kandon ka jaseng pajba jong ka KJP snat sepni haga balang Presbyterian rangsken bat ka program lengkot kalong kumni kinongkran haka sing try haka por shifo shiteng man step ilong Reverend WP Maranyang haka por shibeje shiteng Reverend DR Pamsyong haka por nyobeje kandon ka jingkren ya ka subject ka ong katong ya ki Kristan hapadeng kisni ke ba idu jingkerman nongkren ilong Reverend Bestar Lingdo te hagani kasni try na kalyang jong ka balang namar wanum don jaseng hangni henrei ngila spenbek kerpang pan bahkan don tang ke jaseng duai hakapor shibaji bat inongkren ilong itemen basan LS nongsi kani kalong nakabenta gitu ki bom yo lat banle saka jaseng sinot bat nakabenta gitu ki bom la banyalek don ki bapang basitom kumni kumtai henrei nayeng hangni te dangla banwan tingilabu kajaseng duai hakati kasi saya bu jingkan mau yetulam yekiwei ki bomte ki jingai ngu ki bangi lalum haka arfu artarek kilong kumne na ki envelope sagi bor barlang bahlor reufu prajar sanspa saupo tingka envelope fonte yeng mani reufu prajar khandai spa khandai pu tingka envelope font Thiet khandau balang nyaufu 8,000 khandai spa san photengka envelope fon penkre presbytery saufu san hajar arspa khandai photengka kijing aingu hakaja sengba shibaje khat nyau hajar ruspa sau photengka kijing aingu Sunday school shipho hajar praspa sau phulaitingka ki donation kilong kumni do isngau bhaban penkentang yakini kijing aingo
Au play bau pa cing pa benengi ayu ben sngu imi ku trai lang bagan de kapor. Mela penyo ingi ku trai ban don ban kieu hieng bagan tang khoi ke jome. Ban yo ku trai ban bani ban pen kraw ban sngap ku trai. Ya ka tien ke ba khoi tien bi im ke jome ku trai lang bagan de kapor. Ayu imi ku trai ban mela pringi ke ni kalan. Ban yo ban syakri lang ya ka kerteng ke jome ku pa. Trai lang bagan de ke jing syakri ke jungir ku trai. Yo ban ra ke ni ke jing ai ke jungi ku pa. Ki balong ku trai si penta ki jing kerku ki jome ki ba me ku trai me ju kerku ki kam ki ti ki jung i ku pa ho trai wan ra ru ku trai ki ki jing ai ho ku trai bala ki long ki barit andre ku trai da wai ablei ki jing pen kentang ke jome trai jisu ba ki long ki ba khu ba ki long ru ku trai ki padap biang ku pa ba hang no ku trai ba kum ka balang ka dio ban penon kam kin roi ker hai ablei kerku ku trai ya ku we pu we ti bala no se ki jing ai ku kon ran hoi bengin ai jika kam ke jong mina kapor si kapor ku pa ho do ke jing kerku play ke jong me ku trai la ban ai ku pa trai do kat me ku pa ke jing syakri ke jong iru trai ke padang sa munjur ku trai na duai ya ro jong syakri jong mi tun pesan ku pa bedon ke benta ban sa me ku kubor pedeng jong ilang bagan ke por ku pa trai ke jing pen krek kalong no breu re ku trai ke jing pen janai kalong na ka khet ke jing snei ke jong me tus ngau ku kon rat ke bangu ku bakhot ker pat lang bagan ke por Iduai kot kerpada kerteng ke jung trai no penim jung Yesus Kristus. Amen. Ki para nong syarai, ki rukhat ke komiti balang, ki long pa, ki long keme, ki samla, baro ki bedan hakani ke por, hakani ke jing syakri blei. Ngasim yakani ke kabu, ban ai ku blei ya pi baro, haka kerteng ke batiang tam, ke jong utrai, unong penimba jongi, Uji Sukres. Ngamlaru klem rapen pau ya ke jingis ngongo. Nakabenta ke program komiti jong kabalang. Sa sisien ke balik ibet. Ban penjeng ya lo syakri warit. Hakabakum ke ni kapor. Ban sam ya ke kubor. Leng baka ketien ke bakhui ke jong ublay. Ban mlaru klem rapen pau. Ya ke jingis ngongo kamu blay. Ubala kersian bor yang jong syakri. Apreng ke jinglong klat jinglong swai. Kamet bat ke mensim. Ban yo ya ke bakum ke ni kapor. Ban jeng ha ke jaka ke bakentang. Ban sam ya ke kubor. Idon ke jinget ke beskem. Bau blay unyalam. Ya ke por jong ke jinget selok. Laduk ke besdang. Haduk ke bakun no. Tisuai ke bangin yo sngau ya ke kubur na ke tin ke jong ublay. Nginyar wai ya ke jing ruai ke basis pa lai po kendai. Ke jing ruai ke basis pa lai po kendai. Apet kimat jong ngaban yo i. Ke buram ke tin jong me phal. Kamento yang ngaban siam kani. Ya ke bayo rupa baksia. Ke pertheikan ing bat kipaila. Kaktin ublay jongakan ne. Kajing embam jukut long itu. Yu jisu ubriu pat ublay. Kajing ruai kabasis pa lai pukundai. Abet kimat jongaban yo kabu aktin jong mepa toy yang aban syemka
Yaka bayo rupa baksyar Kapur Thaikan ing bat kipaila Kaktin ublay jongakane Kajeng imbam jukut long ito yuji subriw ban ublay Kanong rim jong ka jingaselok. Kalong nakatu ka benta ya ka bangala puli ha ka basdang. Ya ka bangila wan siyem. Naga gospel ka bakat kum umat Diyos. Kalenong ka bakat nriw, rekod ka bakat pra. Kikentien ki baong kumni. Ngaru nga ong hame. Bamelong u Petros, bat halor uni umausyang, ngantay yakabalang jonga. Ngaru nga ong hame, bamelong u Petros, bat halor uni umausyang, ngantay yakabalang jonga. Ganyan duway. Try, yarap yangi, lingba ka ni kapor, bat ka ni kaklipman. Bangin pali wang ya ka jingkang jo ka doanot ka mensim jongi. Ban sngap ka ay baka ktien ka jong me, ka doan ban kren hapadeng jongi. Aga kerteng ka jongu Jisu ngipan. Amen. Ngaru nga ong hame, bamelong u Petros, bat halor uni umausyang, ngantay yakabalang jonga. Kini kilong kikentien, balakren daw try Jisu, ha u Petros, ubalong uway nakikat arngot kisenran. Kajing pala baking jaman sim. Jong u Petros ya kajing ngay ha u Jisu Kris. Ukhon u blay u baim. Kalong kum kanong rim kabaskem. Halor u mausyang. Day namar kani kadaw. Bau Jisu uang. Halor uni u mausyang. Ngantay yakabalang jonga. Namar kata u Jisu ulong unongseng jong kabalang. Kai kani kabalang. Kaktien balang. Katkum ka testament kabarim kawan na kaktien guhal. Hakaktien Hebrew, gamot kakhot lang, banlum lang sijaka, banyak keren, banyak perkat, banyak selok, ya kano kapang, kabadon, kajingade badublay. Kani kapaw ningkong hakakitab Genesis, kakabaw blay, ulakot, yaw kun, ba yaw mensim bakoy. Do, nginya tau yaw briw, hakador jongi hi, hakajingesrim jongi. Genesis iwe arpan riw. Habadon kajingit lang. Kani kaday kador jong kabalang.
aba pai pat saka testament ka batamai kaktien balang kawan na kaktien eklesia kabamot kajinya lom jong kibriu siken hon banyak keren banyak peliu jingmot ya kano kabadon kajinya day baru blay kabalang kadai kamet ukris hakaba mauhi uday ukli jongka yakan kamet ka jong ukris lapelong daki banget hau jisu kabamot bakabalang kalong kakenhun jong kiriu nget kiba pudyang biau jisu kumunong penim upol hakasiti kabaning kong segi korin kalenong kabakat ar kadakot kaba ar punyo uang kini kintin kom tati mapi pilong kamet ukris bat kidakot jongka halam marwe susu hakasiti saki Ephesus kalenong kabaning kong kadakot kaba ar puar upol uang kini kintin bad ula pendem yaki ei baro hapo ki kejat jong u bad ula bu ya u banlang u kli halor ki ei baro ya ka balang ka balong ka met jong u ka jingkeli ka bami mentah kalong ki ei ki jing dawa kibadai ban pendep jaka balang kenang bala ban penpau syaka perthai jaka jinglong bapura jongka kabaning kong kabalang kadai ban long kabapla bat kabayalap yau jisu Utra Jisu suwa ya kaba unkiu no sabeneng ula ai ya ka commission ya la ka jong ka balang akan di kesla jong ka di ka perthai ban pla ban jalap yu aga gospel jong Markus kan riu katsan u Jisu ang tolet sa ka perthai bat to yalap ya ka gospel haki ben riu baro ban yalap yau Jisu kabalang kadewan don hapo jongka yau Jisu ubalong ka jingsay Yones prakat ar u Jisu ang ngalong u jingsay jongka perthai Gospel Matius kebesan kat sau kan riu Jisu ang kini kikentin pilong ka jingsay ka perthai to pensai kumta ya ka jingsay jong pi akmat kibriu bakinyo i ya ki jingle babha jong pi banyo ya ro ru ya pa jong pi ubah ki beneng para bangit kalong kaba ino mensim ban perkhat ya ka jinglong jong ka balang Kristan hakini kisngi kiba menta wat haka balang kamdon syu ka jingles go to jingmot apreng kinong saray jong ka balang lemne kamdon syu kajinges go to jingmot apreng kidkhot jong kabalang ikuma hakini kiski kastang ban kre ban pra ban orpat lada kabalang kadon kani kajinglong komno kanyalap batan pla yau Jisu namar kata kaei kabor bari kabala banyarap ya kabalang banyalap bat ban pla yau Jisu
day da kaspa lemne da ka jing start perthei bala banyalap yau Jisu enrei day da ka bor jong mensiem bakoi Apostol Paul hakasiti sa ke Ephesus kanang basan ka pra uang yakini kikentin tolong gibadab daw mensiem Kani kaktiin ka jong ublay kakedaw baka balang ka baningkong jong sispa arpongod kisenran kalong ka balang kabadab daw munsim bakoy. Kani kabor jong umensim bakoy kabatre apo kabalang kalapaw sena aka jingalap ka jong Petrus aka ski Pentecost a Jerusalem aka ba lay hajar kimensim ki bakodor lapin baptis aki balapin yeso yaki sa kabalang namar kata kabalang kabaseiso, kalong kabalang kabayalap. Lada kabalang kalong kabadab daw mensim ako. Kaday kabalang kabala banyalap. Ya kajing penem kajang utray Jisu sa kiway pat ki bampat pidyang bat ki bampat ito yaw Jisu kumunang penem. Kabenta kabaan, kabalang kaday banlong, kabalang kabaim, a living church. Kabalang kabaim, kaday kabalang kabadab daw mensim. Kani kabalang kabaim, kapaw haka, kajinglong seiso, jong kajing tray, bat kijinglong kijong ka. Paningkong kabalang kabaim kalong kabalang kabakidukot jong ka kisanda kaktian jong ublay kajing bam kabakenjaman sim Jisu a Gospel Matius sawat sawang amdaw pu bawbiu laban im andai da kiktien baro gibami nakasentor ublay kaktiin ka jong ublay akasiti ka banikong Petros kanlang baar ka khar baar kong kom ti kanlong badang ka to pen kwa her kabasgur kadut kabaday mensim kenang bafila bansanda ka sa kajing penem kabalang kabakidkot jong ka kim puli lemne kim sngap ya kajing selok da kaktin jong ublay kalong kabalang kabaterkong kalong kabalang kabatlot kalong kabalang kabaswai akajing long jing emensem kendai 4% nakijing bagi dekot jong kabalang kia kendu kalong namar kajing duna palat ya kajing sngap ya kajing saskor ya kaktien ke jong ublay lok pai ngihapan husiar mangikum ki kon jong kabalang namar bakaksien ka jong ublay kapenken mau batiski ke bakado kan omdon kajing kerdo pu kajing kerdo andrai kajing kerdo ya kaktien jong ublay Amos kan nang bapra ko bakat bay wang akmi kiski kenwan ang utray ublay bangan pa kajing kerdo hakari kajing kerdo yaw pu lemne kajing sliang ya ko andai kajong kabayos gaw ya kaktin utray para bangit kabalang Presbyterian looms up kaladon menta duna ya kakendai spangot kiriurukot jong kabalang mereka nus pangot ngidon man kas ni ublay hakajing ka jong ublay
ars pasan pongot la ni lais pangot la dabon Sei kihin rius pangot. Ato kikun jong kabalang kilang nya ban ngap ya kaktien jong ublay. Lada kikun jong kabalang kem donso kajing terang kajing angut ban ngap ban saskor ya kaktien ke jong ublay hakayeng jong ublay ka esu ke bangi kwit nanti ya kajing long jong kabalang. Para banget kabalang kabandingkong galong kabalang kabaim namar kayaine bat kaim sngi hakadinya selok ikam ke apostol galong kabaar kadekhat ka saupuan namar kata kenang bakabalang galong kabaim bat kabakran kadon kam ya kidukot jong kabalang bakilong ke batista ban wan sikayin ke jong ublay ban ngap ban saskor ya kaktien ke jong ublay bentah kabaat kabalang kabaim kalong kabalang kabagidukot jong kabalang ki imsngi hakajing duway Upola ka city kabaningkong Tesaloni kalenang kabasan kadakot kabakanyaw ang to duway krem daput. Kay kani kabor bari jong kajing duway ya kabalang. Kajing duway kapentemay ya kajing yaday kajong blay bat kabalang hakipor baro. Kabamut bakabalang kanyay mat ya kari Bible. Kakitab kabaar chronicle kalenong kabanyaw dekat kabakat saw koong lada kibriyo jonga ya kibangalakot da kakerteng jonga kipenret ya ladi batkin duway batkin wat ya kakmat jonga batkin paino nakilenti baman jongki komtati ngan syow na beneng bat ngan map iki pop jongki bat ngan penkia ya kari jongki te kikmat jonga ken pet bat kiskor jonga ken snap hakajing duway kaban pelong hakani kejaka kan mau baka jing duway kalong ka jing pan bau blay un ay ya ka jing kwa jong ka donut bat ka mensiem jongi kaktien jong blay haka city ka baningkong yones kalenong kabasan kadakot kabakat saw koong te kani galong kajing snow shanya kabangi don hau bararangi pan ya ka ru katkong ka monjong usngaw yangi ujisu ang ya ka bapin pan haka kerteng jonga ya ka tangan le kipara bangay barot ladaya keren sepang kajing dan kam jo kajing duway ngis ngau bangilong kum gilkot jong kabalang kebela syarem makmat jong ublay kijing sang duway hapo kabalang kilong kipapuja slam Uwe temen basan uang yang kadon kuway kabalang hang ni hapo kapsar kada balang kabada imen sim mit balang mit si sajan kadap kaying mani naduki rangba kilong kemi kikelong kikena kaying mani limne kabalang kabayay hem de kabor jong winse makod jong ublay namar bakalong kabalang kabayay duway ujona
Hakakpo udaka. Ula duway. Bat utray ula jubab. Bat ula pelaj yo. Jona kalang baan kotbay. U Elijah ubalong ubriyo ubakum mapi mga. Ubahaba ula duway baan nam hapslap kalarang kiyang kumbalais nam driw benay. Bat haba ula duway kabeneng kala aislap biang. Citiu Jacob bilang wasan kanyo. Kabalang kabaningkong dulu kalong kabalang kabaduay. Deling ba kajing duway jong kabalang. Bayaw Petrus lapelat na yeng wendi. Kikam ka apostol dalam khatar khop andriu haduk khat kandang. Para bangit kabalang kandang yat lenti rengkat bat kijing dawa kibabon. Leng ba kipor kibanangwan. Ngimtip kaay kalenti baka balang kandang yad ng makiski kipor kibanangwan. Lesi galaban long kipor kibae. Kipor kibasitom. Kalong kabadon kam. Ya kabalang. Banleg barabor akmat jong ublay. Dakajing duway, kenang ba onyo yakaban pendap yaka kaba kabalang kaap kermen nautray. Ublay ukmi lenti, bakabalang hakini kiski, kanlong kaba imski hakajing duway. Kenang bau blay on penem. Kenang bau blay on pelat. Pada kita ki bau blay on penpau. Kan penlengo ya ka pertai. Ring baki kam ki bau pela. Ki bau blay on sale halaga jong kabalang ka jong. Kabenta kabalay bat kabakaddo. Kabalang kaday bandon kajing itupaw. Ka-vision. Visionary church. Kajing sakri jong kabalang kamday ban sukot no tang hakisaw kenro jong kayeng mani. Kabalang kaday bandon kajing yo ipaw. Vision. Nakabenta ke kambisyon. Kadon kajingong. Without vision, there is no mission. Klem kajing ipaw. Mdon kajing tray mission. Ngamtip kum kiriw dukat jong kabalang. Haduk katno ngidon kata kajing sulong concern ya ke commission yang kabalang. Hoy, kum ka committee balang ngila persang. Ngila nang badbu bat serniw ya ke nikal air. Jo kajing tray mission. Kabadon kajing kot kabakerki ya kabalang kajing utray hakinigisgi kiba menta. Kani kaktien mission kawan na kaktien misyo kabamot banpa. Kabalang kadon kaman pabriw. Bantray ya kakam mission. Hakano ka jaka kabau blay un plelat plelenti yala ka jong kabalang. Kaktien mission kayo ya ka jingmot tenray na chikentien ki jong utray jisu.
O Jesu aka gospel u Yohanes kanang ba arpo way uang yakini kikentin komba ukpa ulapa yanga komta ngaru ngapa ya pi ka Bible kapen isay baka mission kadai ka jong ublay Henry kakot ya kabalang banyadon benta hakani ka mission ka jong ublay kani ka pausay kumno baublay ulapha yaw Abraham sakari ka ba umtib sa no baunleg kata kani ka mission la sisa kum kabalang hangni kabalang lum siap ngimpatip sa no ublayon pa. Ya kabalang mantray ya kani ka commission. Kani kalong kakam kabadawa ya kajing kerke. Kamot te kolok. Baka jing sakiblay kan sukot tangi kisaw kan ro jong kabalang jong kaying mani. Ka sponsorship dong pibat dong lakalong simet kom kayi kasem ne kom kabalang kan kamlong ka kam kraw akajing day bat ka kam mission akasiti kadang apostol Paul sa Hebrew kanang bakatway ka pra kaong komni daga jinged u Abraham abalakot yu ulakongo banleg sa kajaka kabala pa daw blay wala umtib sa iba unleg kani kadai ka challenge sa kabalang kadai ka challenge sa kabalang ato kan tray kan pendap na ya kani ka commission Namar kata, komba ublay udon commission ban wanra yaki jingkar ku saki jaj penriyo haka pertay. Ublay usanya haka balang bahkan pendap yakani kajing temu kajong. Ublay usanya haka balang bahkan pendap yaka mission kajong ublay. Ndai baka balang kasanya ha ublay baon pendap yaka mission. Kom kanuksa ka KJP Assembly kadon ka Nepal mission. Ka Kamtray mission ha Nepal. Ka KJP Assembly kadon ka Dhubri mission. Ka Silong Rilom Presbytery kadon ka Nepal para mission. Andai kabalang Presbyterian Lom Siap kadon ka mission ayu. Bangiday ban pendap no. Yo kapor tolong kabadir. Nakabenta ke commission ke jong ublay. Kabalang kaday ban yo yakani ka jingtmu hakabatray ban pendap no yaka commission ke jong ublay. Kenang ban yo amat yaka jing pentemabor ke jong ublay hakipo baro kiban sawan. Para bangay hakabaway no kabalang kalong kanong late kurim kung unong late kurim un sawan siyaw no yala ka jong ka kurim sa ka jing kaway siyong kurim jong ukon lang berat jong ublay. Mapibat mga ngihaban ajing ken hakamat yung ublay. Hakas ni jong kajing bisan.
kabalang kadai banda penkot kerdannya ladi sakalong renyeng bapura kabajanai kabaklem sa kenopop hakane kapertai kabakenliang bat kabamutlak kaktien jauh belai kitab Isaiah kalanong kabasan fuwe kot kabakendai kaay mensim ya kabalang baka nang ya lenti wat hapdeng do kapertai kabadap da kijing Andrei ublay on penkup ya kabalang ka jong u da kabor ka jong u Toke tukup ya kabor kok sangti utrai toke kumbahakis ngi mendai haki pateng menbarim Isaiah sanpusau Allah penkelo ya kajaka kaying jan jong pa token penyar ya ki jan ki jaka song jong pa wat benot kampen jrong ya kita lang kampen skemdu ya kisnar jong pa naba panang roy sa kamon sa kadyang te usembay jong pa on yo ya kijat benrio para bangit kajingkot hakani kapor kalong ngikwa bakabalang kanlong kabakumno kabalang kabakumno kabalang kabaublay kabautrajong i on song ansyaw no ayaka ni dayban yo yakani kajingmot bakabalang jongi kabalang Presbyterian lom shop kadayban long kabapla bat kabaya lap yaw jisu kabalang kadayban long kabalang kabaim bat kadayban long kabalang kabadon kajing ito pau na kabanta ke kamisan lada kabalang kalaban kup renyeng yakini ke lai teli kijing long kibakodor ngimdon ding artatien lada utrai jisuon wan kabalang presiden lom shop kan lait ringkat ba unong lait kurim ba bandon hakata kajing kawai song kurim dong kun lang berat ublay unkerku yakini ki kentien joga jing selok kan penki temai ya kabalang baro kawai banang ni sakbat ginjo ya kajing penkendo mensim bakabalang kan long kabapla bat kabayalap bakalong kabalang kabaim sisa bat kabalang kabadon kajing ito pang ublay unkerku yangi lembak kini ki kentien joga jing selok nakabenta ka buram ka jong u amen ngin pen wai no ya ka jing seng da ka jing wai ka basis pa san phau ka jing wai ka basis pa san phau ya la ka balang to pen khoi atrai ubadan bor pen baptist thamai da ka ding pen le ru kat kayor ka jing wai ka basis pa san phau Baro, but hadin ka ni kajirway. Remember San H.W. Tham. In snow bahaban bo jing duway lengkot. Ya kibenta baro ki pangilapandap. Bat kumjuru ban palaj da ka jing kurku panway. Yalah kabalang tu benkut atrai ubadon bor ben baptist maida
gading benlirukan kayo wat ay kansyanya kado wat siya kan yêu birthday ay bahkan sankan roy rudi dabur kajing ay jing shishabat kahok kan bengka buram spa wat shajing stat baken jabril kabu ramblay kan klem diarya pom tangka jinget bat wat lam umensim kumken roh ding tu ai kin ker jing i unang pen Nya duai kukpa jengi bhabeneng ni aingu yeme na kabanta kani kapor ka bakodor bame mala panyo hangi kumupai lang ujame ban mani yeme ban syakri yeme kanran oi banginyo sngoru ikaktin ka bakhu jame lambau syakri ujame penkan mau ingi kupa ba me khot ingi kum ka kanhon ka jame ka balang ka jame gini gisngi bangin wahat yeme try da ka puli ka ktien ka jome ngin phai biang si ka ktien ka jome try na ka bangi yo ye ki ei ba kodor ye ka ni ka jingem bangin laban imru kum ki khun ke jome bangin phai biang si ka jingem ka ba penlut ha ki jing duai ha ka jingem jungi ka ba man ka sngi bat kum ka balang ka jome hi ha ki jinga senglang ki jongi hoi da try bangin long ru ka balang kaba yalap kaba sakhi ka kerteng ka jome atrai marngi em ki sngi ki ba khado sisa try ka perthai kala nang do ha ka jinglong mensim bon ki ba khmi ya kata ka jing penpau ya me kanrat ha ka jo ka por try ki bon pat ki ba do jing kermen namar ba kim pat tip ba ditho ya me ba melong ba pha do blai ban penim mingi ki nong pom Try rap ngi kum ka balang bangin imsngi ban duai bat ban let sikani ka sika jingelap ya ka gospel ba ka don ka jing khot bangin let a try lani bangin long ru ki baya Christian ya ka kam jume ban yelap ya ka gospel ka jing penim apreng ki paraman sim la ka long ka basimat ne kum ka kanhon ka jume hi baro ko wai bangin trismat na kamanta ka ni ka kam ka balong ka kam ka ba krautam Kabalong kabuan na kahukum ka jume ka jing patha ka jume ka bakraw tama try shwaba men sekiu siya baning try to kurkhui lau syakri ubal kran paning jungi ka ktien jume bonang yo ka bor ka jume ha ka jing syakri ka jung u ki benta ki fair lambat ka yeng ka sam ka jung u try to sngo ko pai ki ni ki jing kerpat ki jungi batu da airu ba ka jing ai ka badap biang ka jung try badu nong panim be jungi Jesus Christ ka jingit ba ka bam jukala ka jung blay ukpa lamba ka jing slok ka bathiang ka jung sim bakhuit kinda shongr hai lambat ngi ka mupat lang ujang me hangni hoi kum upai lang ujang me hakleng satlak ka perthai menta badadu halakartaru amen